kugira ngo rero uyu nguyu Josephine aze kumwangiza tiyo mwangiriza mu barwanashaka ngo twemere, tiyo mwangiriza mu banyamurenge ngo twemere, tiyo yo kwangiza Jean de Dieu ahereye he. Gusa yarakoreshejwe yabwiwe n'amatekerano y'abano bagabo b'abanyeshari b'abanyamurenge bari muri Australia bashaka gusebya Jean de Dieu, babuze uburyo bamusebya ngo bagaragaje gukora igiterano cyo muri Australia cy'abanyamurenge cyo gusebya Jean de Dieu, banga kucitaba. Bagaragaza gukoresha amanama abantu barabakwepa, donc babona ko tahandi bokorera, bagaragaza hari amacano ya hano bavugishije hano muri bino bihugu by'ibiyaga bigari, barayavugishije babahamagara ngo babaheze amafaranga batuke Jean de Dieu, baranga bati nditwo tuka Jean de Dieu. Noneho niko guhimba bati noneho mureke dushaka utamufitiye impuhwe umutuka cyane unamwangiza, ntimwo mwangiza ntimwo mushobora. Jean de Dieu n'umusozi nikakuriya kwa Jean de Dieu ameze nka Gitave, nubwo wobyinagira kuri Gitave tiyo hinduka indegu ntanaco unayikuraho. Nukuvuga ngo Jean de Dieu ko muramubyinagira hejuru azobashibukana zanga zakunda abatereri. Ubu nyine u Rwanda rwakuweho ico bita statut de réfugié, nta munyarwanda wemerewe kuza kwideklarara nk'impunzi kuko igihugu cy'u Rwanda gifite umutekano n'amahoro. Abo bana yazagenda kumanya yazosobanure yazabajana he. Ikindi Jean de Dieu yarindaga kubwira Josephine abanyamurenge bari hano mu makambi, bari hano Nairobi, bari Burundi, bari mu Rwanda, bari bakeya ngo abone uko yo bajana. Jean de Dieu habaye hari inzira yotanga ibihumbi 500 by'amadolari agatwara imiryango 70. Nuko iyo nzira idahari iyiza kuhaba, ntabwo Jean de Dieu yari afite imbabazi za Josephine kuruta imiryango ye twebwe n'abandi turi hano Nairobi. Kudutangira ibihumbi 10 kuri Jean de Dieu niki nubusa. Reka twibaze ngo se papa si yabano bagabo gutanga n'amafaranga bagura uno munyabitutsi uza gutuka Jean de Dieu bari bashingiye kuke. Mutera gatebe mutegera. Nukuvuga ngo imisanzu ya Australia izica mu barwanashaka no muri mutualité yabo, mu barwanashaka ikabihagarariwe na CEO officer Jean de Dieu. Noneho bari abagabo bagaragaza kumusebya, bakamusebya ibintu ibyo bavuze byose babwiye bose bagasanga ko baramubeshera. Babwira umuntu bakabwira ati ibingibi ko murabesha nta gaciro tubihaye. Niko uhimba ngo haze Josephine aze kuri social media avuga ko Jean de Dieu yamwibye, noneho babe bamutakariza ikizere bavuga bati imisanzu tuzaducisha kwa Jean de Dieu nayo izagenda nkari amafaranga ya Josephine. Nukuvuga ngo bari bashaka kuziba niki, bari bashaka gufata abarwanashaka ba Australia babacemo kabiri bababwire kuri top akekwaho kuba yarambuye, noneho atakwiye kuba yizerwa kugira ngo agire gute ngo abe yafata imisanzu ayijere ahura n'izindi mutualité, iyi misanzu ibe yakora ico yagenewe. Twongeye kubaha ikaze abadukurikiye mwese kuri Rugenza TV, Miunda TV1, Joshua TV ni mwese. Reka tubiyegereze muri kino kiganiro cy'uno munsi, kiganiro tubakangurira gutegera cyase gukurikirana kuva tutangiye kugeza dushoje. Reka tubiriza abandi tubaramutse bitewe naho uherereye udukurikira. Bakunzi bacu turabizi ko muri ahatandukanye, reka tubaha ikaze mwese. Nk'ibisanzwe rero turi kumwe na Rugenza ndetse na Miunda TV1 nibo tugiye kuba tuganira, ariko reka manze baha ikaze dore ko uruta kwisa umushitsi ngo ntabara urwawe. Urakoze cyane bwana munyamakuru Joshua Entertainment, kuko wari ubivuze uruta kwisa umushitsi. Ubundi urabona umugani banga nuko ngo ni winjira bakakurebana uzozuhita usohoka. Buriya abakuru barantangaje bwana munyamakuru Joshua na Mibunda ngo umugani nguzugana kariho ngo uruta kwisa umushitsi surwawe nyine. Nukuvuga ngo umuntu niba atakweretse umuntu hico giyena nikidisi yo kiguha waba ubishoboye ukamucomoka. Uzica baza bita mu Kinyamurenge ngo uruta kwisa umushitsi. Ubundi umushitsi agira agaciro, sibyo? Nubona winjiye mu nico gituma bazavuga ngo no mu rugo rwawe iyo uhashitse utaro uhari tibaguheza agaciro nk'ako umushitsi, kuko umushitsi yashitse umwimukira ku ntebe ukamuha ijambo ukamenya ikimugenza niyo yiriwe n'ibyo yahuriye no ukamukasaringa hari ubwo azaza afite ama stress. Iyo washitse mu nzu ntibagufate nk'umushitsi
ijya ukamwikemanga nico gituma tuba tuvuga wagaze ushika mu rugo wasanga byashabuye neza umugore agakubita abana cyangwa umunsi byashabuye umugabo agakubita umugore kandi uri umushitsi urimo aho ngaho ukamenya ko intambara ishobora ari ukukwanga wewe noneho bagakereya saga ituma ugenda ngayo nguko reka twiyegereza yambu kuba dukurikiranye hirya no hino impande z'isi ko ari zina bari muri Amerika, Canada, Australia, mu Bwongereza, abari muri Pays-Bas, Scandinavia, abari muri Asia Europe, abari muri East African Community mu Rwanda, mu Burundi, Tanzania, muri Kenya, abari mu Rwanda iwacu imurenge hatubyaye aho ino mazi kuguza inyoni zikaririmba ubwiza bw'imurenge n'intayegahezwa. Uyu munsi rero turi tariki 16 z'ukwezi kwa 11 2025 aho tugiye kubabwira amwe mu makuru bica bigacicikana hirya no hino cyangwa se inkuru zazitugeraho zitandukanye. Imihanda ikomeje kunyerera hano hanze ariko mwokagirima imihanda iri mu kumera tukira abana twazaga tunyerera ukamugenda ukubita kakandi ukaruse ukamugenda ukubita gucya kakandi akabongosho je niyo mbago nabo kavyimbye kama gasibira inyuma kubera kundi twazaga tunyerera. Rero imihanda ikomeje kunyerera kuba dukurikiranye. Uri kubuhanga bw'ivyuma numuhanga cyane Joshua Entertainment, naje uri kuri microphone Rugenza TV ndetse na Mibunda TV1. Reka nawe ahumeke cyane, ntahumeke bukahumeke cyane, yararekramye ngo ntago ngo bukeya bureke guhumeka babagazwa bahamagajwe muri Demiape ahumeke nje bukeya abadukurikiye kuri Mibunda TV1, abadukurikiye kuri Rugenza TV, abadukurikiye kuri Joshua TV1, mwiriweho amahoro. Uyu ni wa mwanya wacu wo mu biganiro, tuje mu biganiro. Icyo tubasaba gukora rero ni subscribe. Twarazisabye muri mukudu duheza nyine mukagera, ariko mu sharing ibiganiro mu biheze n'abandi mukora subscribe tuzamuke. Wacu yavuze ko ashaka 2018 muri kuno kwezi, naje ko ndabona icerekezo c'ibihumbi 10 bigiye yavuze kirahari. Nimusubira ni iminsi nk'itanu nimusubira gura guki ibihumbi 10 ndaba nabirwengereje kandi rwose nimwigire hino mukore subscribe dukomeze tubane muri imihanda. Wacu avuga ngo yanyereye, hari hamwe yanyereye, harandi yagize amaskariye, harahandi ifite amadodani ifite, harahandi hayigenda ari igitaka, ifite ibibazo byinshi. Rero ikiganiro cyo munsi tugiye kubaganiriza ni ikiganiro cyo gukubura imyanda cyangwa se cyo gukubura imyanda yashizwe ku muntu, ayishizweho n'umukomisiyoneri nawe waguririwe n'abandi bantu. Umwanda wari ufite abawufite mu mitwe. Uno munsi byicaza yatubwiye ngo uyu muntu aza kubanza, ngo umuntu azabanza agapfa mu mutima ngo yamara akabona gukora ibintu bibi. Hari abantu batatu bapfuye mu mutima ngo bamare bwa bupfu bwabo bwo mu mutima babusingiriza uwundi. Urya babusingirije nawe arahaguruka abwitirira uwundi. Uwo nguwo niwe tuje kubabwira. Uherutse kuvugwaho inkuru y'ibinyoma, bapfa gufata ijuru bari mutemeraho kandi baritemera kuri kamera abantu bose bumva. Uwo nta wundi tuvuga ni Jean de Dieu, CEO Jean de Dieu Bizinde wo muri Australia. Yataweho umwanda ni timu y'akagara k'abagabo batatu barimo abapasteri babiri. Usaba abapasteri mw'abapasteri mwe babiri n'uwo wundi ubihisha iruhande, mugenda mufata imyanda iri mu mitwe yanyu mukayifata mukayihereza undi muntu nawe akayita ku wundi. Mwitonde. Tubahaye icubahiro c'ubumuntu bw'ubunyamurenge n'ubunyangamugayo, ariko tunababwira ngo muhagarikiraho. Ibikorwa byanyu byaramenyekanye, imirimo yanyu mibi irazwi. Ntimugafata ibi barimo bibi ngo mubyitirire abandi. Bwana munyamakuru, urakoze cyane bwana munyamakuru. Kuba dukurikiranye hirya no hino tugiye kubabwira bamwe mu bateretere cyangwa se mu nkozi z'ibibi
zishaka gusiga si office Jean de Dieu kuva muri Australia. Umurwana ashaka Kamirifu urimo kubikora byinshi cyane, aho yaharaniye n'ubundi ngira murimo kumva izindi ndirimbo zatwirwaneho amadubu y'umurenge, intare za Sarambwe, indirimbo zikomeje n'ubundi kutwibutsa ama evenema no mu gihe kizoza twagiye tunyuramo. Rero harimo abagabo bagera kuri batatu bari mu gihugu hariya tutavuze, harimo abapasiteri babiri nkuko mugenzi wanje yari abivuze, nundi bishize hamwe batanga amadolari agera ku 4,000. Bamaze kuyatanga ya madolari agera ku 4,000, ayo bayaheza umukobwa bita ngo ni Josephine Kamanzi. Reka twinjire neza muri no nkuru. Urakoze cyane. N'ubundi iyi nkuru niyo kunyomoza ndetse no kwamagana abo bose bashaka gusebya CEO Jean de Dieu bizinde. Ni turagendera hano hari ikinyamakuru ca bikoze inkuru, ndetse hari ni iganiro uyu mukobwa nawe watumwe n'aba bagabo yakozeho nawe inkuru yiwe cyangwa se ikiganiro ku kindi kinyamakuru nanone cyo kuri YouTube. Tukaba dufite n'iki ngiki cyanditse naco kiri mu andi makuru y'ukuri kuri uwo mukobwa ndetse n'abo bagabo, akaba ari kuba tugenderaho. Kamanzi Josephine ubwo ni umudamu, sinzi nimba ari umudamu cyangwa se ari umukobwa wakoreshejwe n'abo bagabo, tuza kubabwira hasi, batuye hariya muri Australia. Amazina y'uwo umudamu cyangwa se umukobwa simbizi, yitwa Kamanzi Josephine. Amaze igihe agaragara ku mbuga nkoranyambaga atangaza amagambo akakaye, atangaza amagambo akakaye, ibirego bitagira ishingiro n'ubutumwa butera urujijo ku banyarwanda n'abarundi baba muri diaspora. Abamuzi neza bemeza ko asanzwe ari agent wa P5, akaba yaranamenyekanye mu bikorwa byo kwambura abantu amafaranga no gushishikariza urubyiruko kwinjira muri ARNC, abizeza amahirwe adafite ishingiro n'ahazaza hatariho. Mu gihe amaze igihe kinini akora ibikorwa byo kwiba imitungo y'abandi, kuri ubu yatangiye kwiyenza, gutuka no gushinja ibinyoma abantu batandukanye ku mbuga nkoranyambaga, aho abikora agamije kwikuraho ibyaha aregwa no guhisha amakosa ye bwite, aho kugira ngo asobanure ibyo ashinjwa cyangwa akemura ibibazo by'abantu yahemukiye. Yahisemo inzira yo kwibasira abandi no kubashyira mu mwanya mubi kugira ngo ateze urwikekwe n'urwangano bishingiye ku nyungu ze bwite. Kamanzi kandi akunze kugaragara nk'urwanya abarwanashyaka batwirwaneho na AFC M23, akabashinja ibintu byinshi atigeze agaragaza ibimenyetso bigaragara. Abasesenguzi ba diaspora babona ko iyi myitwarire ari uburyo bwo kwiyitirira politiki adafitemo uruhare rutaziguye, ahubwo agamije kwigarurira urubyiruko rutamenya neza imiterere y'impande zitandukanye. Iyo uhisemo gusesengura neza amagambo ye, usanga nta sano afitanye n'inyungu rusange z'igihugu, ahubwo yubakirije ku gucanga ukuri
n'ibihuha kugira ngo agumane ijambo mu mbuga akoresha. Amakuru yizewe aturuka muri Australia agaragaza ko hari itsinda ry'abantu batavuga rumwe n'imitwe yatwirwaneho AFC M23 ryatanze ibihumbi 4 by'idolari rigamije ko Kamanzi akomeza gutuka, gusebya no kubangamira abarwanashaka b'iyo miryango ku mbuga nkoranyambaga. Ibi biremeza ko ibikorwa bye atari politike ifite imizi, ahubwo ari uburyo bwo kwishyira ku isoko, kwambura rubanda icyizere no gukwirakwiza amagambo agamije gucamo abantu ibice. Yes, amakuru rero natwe dufite yizewe nuko aba batanze amafaranga bahariya muri Australia harimo abapasteri n'ubundi basanzwe batuye hariya muri Australia, bari mu ruhande cyangwa se umutwe w'Akagara. Bakaba barashatse gutukisha rero bamwe bavuze batutse Jean de Dieu CEO, ariko hari n'abandi nabo. Makuru dufite nuko hari urutonde CEO Jean de Dieu ari kuvaho bagakomeza n'ubundi batuka abandi. Reka noneho twebwe icyo tugiye gukora, tugiye kubanza gucecekesha iyo minwa yose y'utugara iri hariye muri Australia bafatikanyije abo bapasteri n'ubundi. Dufite amazina yabo n'amafoto yabo, gusa nibakomeza uyu numwe bagaragaje batukisha ko batanze $4 4,000 bayaha uwo bita Josephine. Kandi bakavuga ko iki kinyamakuru kiravuga ko ashobora kuba ari umwe mu bakozi ba P5. Yego. Nukuvuga ngo uyu mudamu bikavuga ko ashobora kuba ari n'interahamwe, kuko ngo afatikanyije n'utwo tugara n'ubundi two muri Australia. Babonye nta kindi bukora botuka ninga kwa kundi ngo wabuze ko atukinga ngo dore gicebe cyayo. Noneho bashaka rero guhita bashira ico cyasha Jean de Dieu bamubeshera kugira ngo asebe, ngo byerekana abarwana shaka n'abandi bantu wenda bari bazi ko si officer Jean de Dieu ko nta kibazo yari afite mu barwana shaka, nawe ngo bamwambike nyine umwenda utaruwiwe, mbese isura itariye. Niko gufata rero amafaranga $4 by'idolari babikubita uyu mugore nawe ati ico naco niko kuja kuri media atangira n'ubundi kumutuka amubeshera ngo yamuhaye amafaranga ngo $10,000 ngo yagize gute. Turagira ngo twiyamu uyu mugore aho ari, uyu mugore niba ngombwa na REB y'u Rwanda imushakishe rwose aho ari umudamu, niba ari ahantu hari amaboko ya AFC M23 rwose umuntu utukisha AFC M23 akagira propaganda yo kumva ko yotukisha abarwana shaka ndetse na AFC M23 natwirwaneho, uwo tuzomwikoreza umwango, tugomba kumushakisha. Yego, reka twibaze ngo se papasi y'abano bagabo gutanga n'amafaranga bagura uno munyabitutsi uza gutuka Jean de Dieu bari bashingiye kuki? Yego, mutera gatebe mutegera. Nukuvuga ngo imisanzu ya Australia izica mu barwana shaka no muri mutualite yabo. Mu barwana shaka ikabihagarariwe na CEO officer Jean de Dieu. Noneho bari abagabo bagaragaza kumusebza, bakamusebza ibintu ibyo bavuze byose babwiye bose bagasanga ko baramubeshera. Babwira umuntu bakabwira ati bingibi ko murabesha nta gaciro tubihaye. Niko uhimba ngo haze Josephine aze kuri social media avuga ko Jean de Dieu yamwibye, noneho babe bamutakariza icyizere bavuga bati imisanzu tuzaducisha kwa Jean de Dieu nayo izagenda nkari amafaranga ya Josephine. Nukuvuga ngo icyo bari bashaka kuziba niki, bari bashaka gufata abarwana shaka ba Australia babacemo kabiri bababwire kuri top akekwaho kuba yarambuye, noneho atakwiye kuba yizerwa kugira ngo agire gute ngo abe yafata imisanzu ayijere ahure n'izindi mutualite, iyi misanzu ibe yakora ico yagenewe.
icyo tugira ngo tubwire abantu bose bari muri Australia timushukwe n'akagara kagira inzira nyinshi n'ikiza satani ni ukuvuga ngo iyo ni yindi nzira baciyemo yo gusebya n'ubundi abayobozi babayoboye bafata imisanzu bafatikanya n'abandi bibindi bihugu gutekereza uko abantu bakwigobotora muri kano kaga k'intambara noneho babakubitemo icubwibyi hagati mube mwatangira gukeka ngo ese amafaranga twahaye Jean de Dieu ngo ese azahuruka ngo ese azakora iki biriya by'akagaragaza bazabaje kuri radio yabo isa n'itahuka ngo ese ngo aya mafaranga y'imisanzu ngo ese azakora iki bakibaza ngo ese iba yabo azakora iki oya ayabo twamenya haza jansi ni mu bazalendo n'ubundi ni bazajamo ni gute baza gukora audite y'amafaranga y'umuryango badakoreramo ko bataragaragaza yabo ngo bavuga tayacu twebwe dora hazaje ko abanyamurenge dufite tibaba hatatu ni akagara na twirwaneho kandi abanyamurenge dufasha ni abanyamurenge ubundi yaruguru iwacu nta munyamurenge w'akagara uhari hari twirwaneho kuko urupfu ruhari bararusangiye agakiza gahari baragasangiye nika kujya birize ivuga ngo Imana ngo izigushirize imvura ngo ababi nabese nukuvuga ngo twirwaneho hari ya hejuru irinda umubi ikarinda n'umwiza rwose irinda abapfu rero ikarinda n'ababembe ariko bano bacu bo ngo bo barashaka ngo imisanzu ihagarare ukibaza ngo se nihagarara hakorwa iki bakagira se ngo abanyamurenge twese tuzumvikana ngo imisanzu tuyohereze mu bajenesi ntibikunda niko gukereya ino saga bakoresheje uyu mugore w'umunyabinyoma uyuga ni Yezebeli ba Yezebeli bari abagore umugore wuzi ibinyoma wuzi umwuka wa satani uzi kuremekanya ikinyoma akakigira nk'ukuri kugira ngo agisige Jean de Dieu turabwira abarwana shaka ba Australia iki nico gihe mukwiye kongera umusanzu no kongerera Jean de Dieu cyizere kugira ngo bashe gukora n'ibyo atabashije gukora kuko ngo ubundi izahabu ngo izikayangana neza iyimaze kunyura mu muriro turuzi ibi bamutwikishije ni nkaho bamuhambireho ibyatsi by'ibirere barabitwika birayoyoka ubu ngubu Jean de Dieu yarakayangana ubu ngubu niho agomba guhabwa icyizere kiruta ikindi gihe cyose yakoze kuko niho mukibona neza mu Rwanda shaka iyo ubonye umuntu akagara kavuze aba afite aho yabakoze rero tukaba tubwira Josephine genda uhagarike abanyamurenge turihagije kumenya uwatwibye no kumenya uwadukoreye neza kuvuga ngo yarakubwiye ngo muheze ngo $10,000 by'amadolari wari ubikuye nikuze ukora ahubwo ngo yari kwakura ngo abana ngo Nairobi ngo agakura abandi Bujumbura nibajya abana azagenda atera ibipindi ngo bagende mu magurupe ya Rome abize akabizeza ubushobozi budahari hagarika iyo mikoranire n'imitwe yitwaje intwaro hagarika iyo mikoranire n'amagurupe agukoresha mu nyungu zabo bihagarike rwose kandi niba ashobora kuba no mu Rwanda afati ese ubundi yaza babwira ngo abana ngo waje kubadekarara nk'impunzi ubundi Rwanda ubu nyine u Rwanda rwakuweho ico bita statut de réfugié nta munyarwanda wemerewe kuza kwidekarara nk'impunzi kuko igihugu cy'u Rwanda gifite umutekano n'amahoro abo bana yazagenda kumanya yazosobanure yaza bajana he ikindi Jean de Dieu yarindaga kubwira Josephine abanyamurenge bari hano mu makambi bari hano Nairobi bari Burundi bari mu Rwanda bari bakeya ngo abone uko yo bajana Jean de Dieu habaye hari inzira yotanga $500 by'amadolari agatwara imiryango 50 nuko iyo nzira idahari iyiza kuhaba ntabwo Jean de Dieu yari afite imbabazi za Josephine kuruta imiryango ye twebwe n'abandi turi hano Nairobi kudutangira $10,000 kuri Jean de Dieu niki nubusa oya ibyo wavuza kurabivuga neza uyu mudamu urumva iwe yakoreshejwe yego ni nka kwa kundi ngo nisoma mbike n'aba bapasteri nibo babakorana nta kindi baricaye bareba ibikorwa hakora birabarenga byarabarenze Jean de Dieu urashobora kwibaza ngo ni muntu ki Jean de Dieu n'umugwana ashaka kamirifu yego n'intare batinya zahindura intare moronga intambara yaza akabyutsa imigara amahereza akayinesha Jean de Dieu ni wa muntu w'ibitekerezo iwe nukuvuga ngo amugiye abandi bakiri nko kuri gigabyte wenda tuvuge kuri 5 gigabyte iwe abari nko abari kuri
tirigabayiti ni ukuvuga ngo ni umuntu urangiza kure ureba kure rero bashaka uburyo bwo kumuca intege kubera kuko n'umugwana ashaka kamirifu arakora ibikorwa byinshi imfubyi n'abapfakazi abatishoboye abo yishurira amazu abana bagwana ashaka yishurira amashuri ibyo byose baricara batisaza rero kuvuga ngo tumumare imbaraga tumumanipire reka dukoreshe uyu Josephine ntawazomukura noneho bimumarega imbaraga abe neutralize ku buryo n'ibikorwa byiwe bihitagira gute bihagarara rero turagira ngo tubabwire Jean de Dieu ishari ryose ni ukuvuga ngo ubu nyine kurabona zino ndirimbo za Mulengeri Code yego ni indirimbo zihembera amahoro n'ibyishimo n'amateka y'ibyo twadukomeza kunyuramo n'abana bazodukomokaho bazoza bamenya l'événement passé ibyo twanyuzemo izi ndirimbo niwe muntu wa mbere wakoze kalendari iriho fote ireti general makanika yaraguzwe amafaranga yaguzwe yoherejwe n'ubundi abarwanashaka ruguru niwe wakoze monima n'ubundi ya leta general Rukunda makanika nayo iri muri plan izubakwa kira ni kintu dutekereza niwe wazanye kubaka inkike za Rugezi na Pwezero niwe wazanye kubaka inkike za Biraro mbiri na nuza na za Gahwera na za Kundondo nuza za Muramza za Gahwera iriya mu Rurambo ni Biraro mbiri kubaka inkike za Biraro mbiri ico uvuga na Rurambo nukuvuga ngo uwo musanzu n'ubu ngubu niwo turiho rero ibyo ni ibikorwa bidashira kuri DRC Mulenge rero bakumva ko ari ikibazo rero ko bababona ahakomeza n'ubundi kubazamukana turagira ngo ducecekeshe iyi minwa yose nidaceceka iyaba pasiteri tuzobikoreza imyango niba daceceka tuzobikoreza umwango nawe uhawusha kuko reka nkubwire hari umupasiteri urutse kuva w'Akagara urutse kugenda muri Amerika ngo ashike abakirisitu baramubwira ngo twobwirizwa n'Akagara ariko mwa bakirisitu twarabakunze bakoze neza turuza abapasiteri bafite imyitwarire muri Australia muraza kwikorera imyango ishusha ikindi ngira mvuge basanze imisanzu baza batanga Jean de Dieu ni umuntu muzamuvugana mu minota 0 akaba yatoye igisubizo kirambye gishobora kuzatwara imyaka 10 mutarasubira kukigarukaho kuriya minota bikeya Jean de Dieu yabasha gutekereza agatanga igisubizo kugira ngo rero uyu nguyu Josephine aze kumwangiza tiyo mwangiriza mu barwanashaka ngo twemere tiyo mwangiriza mu banyamurenge ngo twemere tiyo yo kwangiriza Jean de Dieu ahereye hehe gusa yarakoreshejwe yabwiwe n'amatekerano y'abano bagabo b'abanyeshari b'abanyamurenge bari muri Australia bashaka gusebya Jean de Dieu babuze uburyo bamusebya ngo bagaragaje gukora igiterano cyo muri Australia c'abanyamurenge cyo gusebya Jean de Dieu banga kucitaba bagaragaza gukoresha amanama abantu barabakwepa donc babona ko tahandi bokorera bagaragaza hari amacano hano bavugishije hano muri bino bihugu by'ibiyaga bigari barayavugishije babahamagara ngo babaheze amafaranga batuke Jean de Dieu baranga bati ngitwo tuka Jean de Dieu noneho niko guhimba bati noneho mureke dushaka utamufitiye impuhwe umutuka cyane unamwangiza ntimwomwangiza ntimwomushobora Jean de Dieu n'umusozi nikakura kwa Jean de Dieu ameze nka Gitavi nubwo wobyinagira kuri Gitavi tiyo hinduka indegu ntanaco unayikuraho nukuvuga ngo Jean de Dieu ko muramubyinagira hejuru azobashibukana zanga zakunda abaterere turagira ngo tubabwire iyi ni plan iyi mbese iki ni cyambere niyo commencement de cette journal turacyakora igice cya kabiri iyi ni episode ya mbere iyi ni ya mbere iya kabiri iracabona iya gatatu gusa umuntu wese wibesha ngo araguruka kuvuga nabi Jean de Dieu arikoze ubusa kubera kuko atari na Jean de Dieu wenyine n'abandi bose bavuga bose bavuganira ubwo hakaba hari itsinda rihari rihaguruka ribatuka ribasebye rigende ryirinde twaratinye twanze kubivuga mbere ariko aho bigeze aho bitihanganirwa bageze ku murongo utukura utagomba kurengwa yego
nshuti bavandimwe mudutegereje kuri Mibunda TV1 na Rugenza TV na Josh Entertainment tuvuze twihanukiriye bitewe n'ibyabaye ntabwo umuntu yoza abyuka mu gitondo ngo nabyuka ni bisazi ngo se gusarira ku banyamurenge tugire bisazi b'amadrone ya leta tugire abasoda b'abarundi batugoye twongere tugire n'abandi bantu bahaze baze kuduturira imibi ihumura nabi mugende mwirinde mwaba pasiteri mwe mwirinde agaciro tubahaye naka abantu babibeshaho barabasengera bagira ngo muri abakozi b'Imana naho mwamba uruhu rw'intama muri imbwebwe ejo tuzaba ku ruhu babambitse ko masengesho tubavuge tubashira hagaragara uko nukuri kandi umva tubabwiza ukuri akagabo kaza gahimba kandi kataraza mwitege ngira ngo mwabibonye ko tutaravuga yego iyi ni episode ya mbere iya kabiri mutajwa mujuwe turangirije ibiganiro byacu turabisubitse tubasaba gukora subscribe share na comment kugira ngo ibiganiro byacu bizaza bikora bibagira kugihe naho mukanya mu makuru yandi